dan sebelum trial Uya Kupur trial Kadkadaur dan masa depan Speaker. masa depan elon dan pesero dimau lepas dia riasak payu Speaker, masa depan. loli ter kom sebut mabu informasi senator Legislature kom Kupur trial motion you senator Abraham sakar kita may men progress bukan kainan nela motion memia unless makamemang point of privilege. Member kita itu langsung umur jalan floor leader. Speaker. Iban progress semua floor leader Abraham kamu. Kalau speaker kesempatan jual sekarang speaker saya selalu macam kemal tu bagi technical issue yung magjail so napali rin nintuan project iban ukatanay jual motion sang ngak keperbulan committee and resolution jang ngak kapantalayo next session day nakariyaman Asan salamau kamagut sang floor leader masa depan walaltan kamatan resolution 05 leban yari isak payu an kapantasang ranwat o jalan beliau masa ni tepat rawanan next session day koros mautung kamagito masa ni masa ni show kamagit paitar o kamatan resolution wat kapantalar speaker kami floor leader iban ngobrol iban it floor vice speaker Vice Speaker, Nuwal gadawan pagkakadalan kamaltisan ng Uya Kupur subject to call. muli baan po rin sa kamagutuwa, iman po rin sa mga Senator Licanet, may pagpagi sa Bulmancho. Kamu Senator Licanet? Kalangan kami Mr. Speaker itu kepada kepada Yansio. Imawar kami song-songan ya batang kawaikan bagi year motion saya suplemen kita kalangan Senator Licanet sama salah Senator Call o ikamelala yai mapung mamiya iran kapat-kapat o resolution word akoro sa malmangi anjumau and add o amendment in resolution word wala ba ang policy sang chairman kami men patuan pagita tayo tunggal wawang kakpat patuwa bang kurakan speaker men patuan kay reto kam cap kam din cengkak tunggalan ku yala malam yu ranwat kloke walap nan conference tu men pagi negara-negara pang angkak yam angkak kapaliada kopko me patpatu nang kam ni met speaker Pasyan salamo pakaya sang chairman in shop may sabol mamail meeting yung kula ko walap morin sa wasin ranwat o angkak kamang angkak uya vice chairman o member kan kon miya pakaya sang kamu chairman and kaya sa balay tungal sa kanan wow pagayarong diyan Rosan Mao sa Bulmarail at tungal kamatan public hearing and next week niyaran niya sil niya pang paan kasaulangar weekend muriyo ni isak silo, isak payo, isak lamao sambal waban pit MRI magnetic machine o diagnostic center o isu pilihan kataman vice chairman o member kan bahutan yo committee pueris sa ketudud kalangan speaker kalangan email kalau boleh buat pakaya sang chairman and Rosan Mao